tumanane tutethanie oyuila tethayo nina mokevya akamba maitu kwa masitwa nitwa Phyllis wa Mutesia Tyrus na ni mutangiye Kristo ninga inde no athayo wakwa ni mwini wa mbathi cia kumutai ya Ngai mbathi ta malovo to thayo ni wakwa mwiya Yesu ndiyo mendanye nienda mbuwa ya ngetha mbuwa ya mboni neva ni muthuthie nundu wo wauo ukwitwa COVID-19 kana corona woloto wa serikali nithie twike maundu a tuthambe moko maitu na sabuni na kibu kiitikite kana tutumie sanitizer. Nauliza mbele iko vipi? Mbele iko shwari, nasema ni salama. Nipishe nipite naenda mbele. Mimi nimetambua mbele. Nauliza mbele iko vipi? Twikale numba na kethi wani lazima umaluke wendete bandu baku babataka no wiyani tumia mask kubwika uthio waku na ndukolwe ni kwikala basa na munanau tamita umwe na wewa kwathimua athimuya kingo kwani chaku isiye ngethi cia moko kana kunengana kithoi na kumumunyana ukamba wonde kwa ngwatanio nitusinda nitusinda Nitabiria inji yako iko shwari.